Kinong Yelam Jong Kasunjok Kinong Hikai SSA Kapalatib Kum Kamegalia Sarva Shiksha Abhiyan School Association Kilapan Pau ba kilai kelet no ya ka jingdawa pan map jongki no menteri katan puli ka sarkar jela uba lakmen rumbui kumun syukudau ba uba lakmen rumbui menhak arpo terik menaitung arajar arpo ar ulah maham Kinong Hikai SSA ki balai ki miet patsingi nadu ka khatpha terik hadu arpo terik menaitung arajar arpo ar ba kidai banet chala hikam lem kumta kinumyo jingsiu bat kumjuru banweng na ka jingerap Shaki School Managing Committee. Kani kala penlong Kinong Hikai ban bitar bat dawa bau de ban panmap lem kumta kin I kamno. Henry haka arpo ardrek naitung kata sisngi hadian karai sange eki hadian ba kacing pelai ke sorkar ka pisa na ka benta ka tulop kini Kinong Hikai ha bakli la ka jingdawa panmap no ba rembui kadang yang ne em kilong ba kinum thoyo rengkat ka jingkentu bau de ban perkhat asin suwa ban kren. To halor ka tu ga jingkali jopi nakaliang jungi kum ki Kinong Hikai mo wat nilai I ketua statement jungi sarlakman kalong khor yang isin berkat henrai ba ngidai Kinong Hikai kajing berkat jungi nila consider no ba tung nom yathau nom yo se kadon kajing makla kajing kren jungi tambah ka bang ko nang next mat ba kum ujian besar de ban berkat asin haso ban kren ya kinu kajing kren kena makan penmong yang ikum Hikai SSA kata ya kajing sengaja nak yang guys. Mau punya map loh. Hoi, kembali nilai map kan nomor 3 nilai ong